Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ukulungile-ke laphana-ke ungiqhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke njengoba ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuzi izindaba manje ungakucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke udaba lweselona-ke namhlanje lethe-ke ividiyo-ke yamama-ke laphana-ke Soweto-ke ethembisa-ke e-complain-a-ke ngesenzo-ke esenzekile-ke laphana-ke kwi-M_K-ke laphana-ke njengoba bekukhona-ke i-rally ye-M_K laphana-ke iGoli-ke laphana kuveze nokuningi-ke kwividiyo kodwa-ke angifuni mina ukuthi kuzwe ngamphethe nje udlala ividiyo yakhe-ke lo mama uzwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngicela lapha masuzile ividiyo hambe kuma-comment section fosho uvo lwakho ukuthi wena-ke ubona kanjani-ke bese wenza kulungile-ke ungixhase ucindezele ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke leli-ke khona ukwazi phela ukuthi-ke uthole-ke qhubeka uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha zokufala zona kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le vidiyo lena-ke awuyithokozele. Commanders morning. Commanders uyalezwa ngithi ewathofu oyi-deputy convener yabomama eNodensa Bridge. Commanders siyakhala ngama-leaders eniwathatha niwabeke kuma-positions. Ama-leaders akawenza umsebenzi wabo. Abagogo nabomkhulu bezile lapha befuna ukuhamba kodwa zange benakudla. Amateksi aze avakala atholakale izolo ebusuku. The whole day yesterday bengenamuntu osicelela ngendaba yamateksi. Bengekho noyi-one osicela ngokuthi ama-t-shirt akhona kodwa kuvakala ukuthi ama-t-shirt ay-600 akukhomanda uSindi. Lo ma-t-shirt asiwazi. Siyacela amakhomanda, Commander Shivambu, Secretary General, sicela ubuye uze eNodensa Bridge ukuze uzongenelela. Sikhathele ngalabantu abazidlela ezisini zabo. Sikhathele abantu enibanikeza imali abaqali kuma-election benze so nasemhlarini benza so kungenakudla kungenalutho silambile. Makhomanda sikhathele ngalabantu enibathatha nibafake kuma-position bengawazi umsebenzi. Okokugcina makhomanda sihambile sema-meetingini kukhethiwe ama-mobilizer kodwa egcine sibona ama-mobilizer ukuthi bawabuyisele emuva sebengasenamsebenzi nawo sekungena abomdiyehi nabokhayanga. Commander sicela ningenelele. Commander I'm out.